Te Reo Rangatira. Kia kare kia tātou. He honere he kroria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa. Hanga e te atua he ngā kouhou, ki roto ki tēnā wa tātou, whakatongia tō wairua tapu, hei awhina hei tohu a mātou, hei ako hoki e ngā kaupapa kei roto I tēnei whakaakoranga, ko koe ana hoki rā te kaha me te kroria, ake, amene. Sentence starters. Every language has a sentence starter or kuputimatanga, no matter what language it is, including Te Reo Rangatira. Each language starter are used with verbs in the present tense and past tense. Sentence starter. Kuputimatanga. Action words. Kupumahi. Subject. Kupumara. Always remember the golden rule of each sentence as a sentence starter or kuputimatanga. Remember they are used as a present tense or a watu and a past tense or a wā mua. They are used with verbs or action words or kupumahi. Altogether, they are used with a subject or kupumara. Each sentence tells a short story and makes up a paragraph to tell the story even better. Here are two examples of past tense, the word kua and I. They both may mean the same, but they are used in different ways. Acknowledgement greeting to someone. Tēnā koe, tēnā korua, tēnā koutou katoa. Complimentary greeting to someone. Kia ora koe, kia ora korua, kia ora koutou katoa. Asking how someone is feeling. Kei te pēhea koe, kei te pēhea korua, kei te pēhea koutou katoa. E pēwhiana koe, e pēwhiana korua, e pēwhiana koutou katoa. E pēhia ana koe, e pēhia ana korua, e pēhia ana koutou katoa. E pēhana koe, e pēhana korua, e pēhana koutou katoa. Telling someone how we feel. Kei te pai ahau, kei te pai māua, kei te pai mātou katoa. E pai ana ahau, e pai ana māua, e pai ana mātou katoa. Telling someone what to do. Haere horoi ngō ringaringa. Haere horoi ngō miho. Haere horoi ngō huruhuru. Haere horoi tōu tinana. Dorera kia tau kia tātou katoa, te ata pai o tō tātou wari ki ai Ukraiti me te arohawa te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, amen.